U nemačkom gradu Immerhausenu nastupio je sa 21 takmičarem. Osvojene su 42 medalje, u proseku 2 po svakom članu tima. Za srpski nacionalni tim nastupili su predstavnici 6 domaćih džiu-džicu klubova. Predvodili su ih Požarevljani, čiji je instruktor dr. Ivica Zdravković, istovremeno i predsjednik Budo Saveta Srbije. Dosta smo se posvetili radu sa najmlađima. Prebacili smo težište pažnje sa nekih tradicionalnih aspekata na sportske aspekte, tako da se to sad isplaćuje kroz te medalje. Najbrojniji u srpskoj ekipi sa 8 predstavnika bili su članovi kluba borilačkih veština iz Petrovca na Mlavi. Anđela Pavlović osvojila je 3 zlatne i 1 srebrnu medalju. Iako smo imali put koji je bio protiv nas, dugo smo putovali, ali imali smo nadu, veliko srce, to nas je i održalo. Džiu-džicu je spoj karatea, aikida i džudoa. Zanimljivo je da ova borilačka veština privlači sve veći broj devojčica i devojaka. Veoma su zainteresovane za proučavanje japanskih borilačkih veština i mislim da samo možemo njih očekivati napredak. Mnogo su uporne, mnogo su talentovane, jednom rečju pravi borci. U konkurenciji 11 zemalja nije bilo lako osvojiti preko 40 medalja. Marija Bosioković okitila se sa čak 6, iako deluje prilično krhko. Najteže mi je bilo mačevanje, kenđutsu borbe. Zato što su svi bili veći od mene, a ja onako najmanja sam bila. Čega je džiu-džica dobra borilačka veština? Zbog toga što vam za nju nije potrebna snaga, sve je u tehnici, što znači da je jedna mala devojčica može da se odbrani od nasilnika. Ovako. Dr. Ivica Zdravković predvodio je 4-članu ekipu Srbije na svetskom prvenstvu u Čambari, japanskom sportskom mačevanju, održanom krajem prošle godine u Yokohami. Na gostujućem terenu dr. Zdravković stigao je do 5. mesta na svetu u disciplini Kihondosa. U svakoj kategoriji, pošto ima tu dosta kategorija, kratki mač, dugački mač, 2 mača od jednog i tako dalje, u svakoj kategoriji bilo je po 60-70 ljudi koji su nastupali, tako da doći do medalje zaista zahtevalo i znanje i dosta sreće. U Yokohami je nastupilo skoro 700 takmičara iz 29 zemalja sveta. Naši majstori japanskog mačevanja nisu stigli do medalje, ali ni 3 5. mesta u 3 različite discipline nisu zanemarljiv uspeh u tako žestokoj konkurenciji. Skoro sve zemlje koje su došle su se takmičile, znači, u većini ovih disciplina, ali jedni od najboljih na svetu su, znači, Rusi, Italijani, Ukrajinci, Japanci, normalno, znači. Dr. Ivica Zdravković, osnivač je Budo Saveta Srbije i predsjednik džiu-džicu kluba u Požarevcu. Može se reći da je pionir japanskog sportskog mačevanja u našoj zemlji. Otprilike sam začeo sportski džiu-džicu, koji je mešavina džudo i karatea, i to sportsko japansko mačevanje. Pre jedno 10 godina smo krenuli s tim takmičenjima i evo već sad imamo veliki broj klubova koji se bave tim lepim novim sportovima.